Bafowethu kushubile uKing Bhakanzama ephendula ke izinkulumo ke zenyanga ke yasemtubatuba ke lapha ke okuthiwa ke umfana futhi Mkhwanazi. Ubhaka ke wayibeka endaweni yayo ke lapha ke awuyizwele ukuthi uthini uKing Bhaka. Wabafowethu lempi iyaqhubeka. Thokozela nantu daba. We mfana futhi Mkhwanazi. Aliqonda ulimi baba. Aliqonda ulimi. Uma wena uthi ufuna ukuhlangana nami asihlangane. Uma wena uthi uyazehlisa manje angikuxolele xolisa kuqonde ngoba ngiyakuzwa manje ukuba awuseyena lo yamfana futhi loya obufuthelana uzofuhleleka la kumina manje usukhuluma and ukhuluma kahle ngoba umemeza nezangapha uyabona mase ugcwele ngakufakela usuthi uthola lotho likabentshisi ezangapha leso njengoba ngikutshelile even kwayizolo ngathi Mkhwanazi wena ukufika kwakho la uzofuna makhanda oil wawungalethile umuntu wawuze wena ngenxa yeinkinga zakho ezazikade zithinta wena zithinta ifamily yakho mase ithinta even unkosikazi nomsebenzi wakho uyelapha kwilokho kumele mina ngikutreat with care because it's between iclient lami wena nami angiziqhenyi ngokuthi mina ngiphendulana nawe kanje kumele ngabe ngiyakuprotect but lama video owenzile ukhomba mina ukukhuluma noma kanjani yiwo lawa ngithikalishile ngithi ke mina kuwena Mkhwanazi lezi ngane kwanoyixoxayo mfethu ziyeke lezi ngane wane lezi leyo ukuthi khona into oyithumile yafike yathatha umakhanda lezo ngane kwane ziyeke mfana futhi ngiyakusiza la ngoba abantu bahlakaniphile wena uthi khona into oyithumile yathatha umakhanda ngithi mina wena ufikile ngakunika umakhanda mawucabanga umuntu ohlakaniphile uzokholwa bani ukuthi wena ufikile ngakunika nokuthi wena uthi khona into oyithumile weba njengamanje siphila esikhathini la abantu behlakaniphile benamadlozi abantu aphilayo because akekho umuntu ongenalo idlozi sengithi mina wena mawufuna ukuhlangana nami ngitshele sihlangane angishoni mina lena le ngibonile ukuthi ukhulume ngami ungangi-understand kahle kodwa manje usuqalile ukungibona njengoba ngishilo ngathi Mkhwanazi mina uma ngingadila nawe ngama-fact ngoba bakhona abantu abafikile kumina bakukhuluma baveza ubufakazi ngezinto obuthi uyabasiza ngaze wahluleka ngaba-advise mina myself ngathi abaqale bayohlala nawe phansi nixoxe njengenyanga ne-clients ngiba-advise they can even tell you abanye abasePumalanga abanye abaseGoli yebo ngathi abahlale phansi nawe ngoba vele bengabe inyanga abaningi abantu abasebenzayo ubona ke abahlale phansi ukuze uba prioritize wena kumele ngabe uyangibonga ukuthi angivele mina ngithatha izinto ngenhliziyo ngivele ngithi nangu umuntu uyacomplain mase ngixhuma ngiyakusakaza but wena lento yakhe okuyitshela ukuthi ucabanga ukuthi uyangazi awungazi mina ngayiveza ngathi mina anginazi igodlo eziningi mina zo-3 igodlo zami iDamlam i-underground bese kuba ke lesigodlo lesi esilapha endlini ngamakhanda 3 lezi igodlo lezi zisebenza ngendlela engafani but eqhuma nayo uma wena ufuna ngikufundise Mkhwanazi nge-spirituality I'm well prepared to do so to coach and guide you njengoba unomakhanda wami uyabona mfethu mangathiwa wena you push me to a point la kuthiwa khona ngikhuluma ngeke ngize ngibe proud ngalotho but ngingayenza ngoba okwakho kuthinta wena kuthinta umndeni wakho kuthinta unkosikazi kuthinta indlela osebenza ngayo but suka namhlanje Mkhwanazi if ungiphusha ukuthi angikhulume I will talk but into ebuhlungu angifuni kubalandeli bakho nakubalandeli bami kube sengazi ukuthi ngiveze imfihlo zami nezakho angifuni lonto ngifuna abakubona ungiphusha kodwa ngiyayithanda indlela ongi-addresse ngayo kule video yokugcina le ngoba ngisho umoya usuwehlisile futhi ngiyakuzwa ukuthi uyahleka awuseyona le yamfushumfushu obuza kumina uyimfushumfushu